kugumaho n'obukozire ki izine ryaza kugumaho n'obukozire ki ryaza kwijukwa n'obukozire ki kandi ryaza kusanguka ucufa umuntu akaronda bishi n'obutakozire ki so twenda kureba itwe abantu abakiri munsi ntombekana tukura tuza gukora tutizina akahika halevo yeria uchitinsa the most reverend Paul Bakyenga habukuba ensiyone muchurire ensiyona emusasibwe abantu abamadina gandi ndebere umurharo his lordship Lambert, I don't know, his lordship Dr. Professor Sheldon Fred Mwesgwa abaine ukusima ko mutano abo kusimya yake 13 ari archBishop kunkaya yongezayo abo kuba takubasa kusima kugira ubyenyi kandi mukamawe afiri so ikintu cyo mutano kecho natwetenga tugire ikitwamwegeraho nubwo afiri ayongere kutushomesa twakwakira sebo yanjurira abantu kandi ugumzemo utugambire nahamagara gumugenzi Paul Bakyenga kandi ugaruko tugambire na kwa Twiine no kusikizina iwe ni ndeba wari yombekire yeba munonga muterekana sawitu omukuru Edwin akoraje nishemerwa okuba hanuya omukasheshaka izina ryanjye ndi Asiimwe Emmanuel nko kwa wanga mbereho ndi omushomesa w'Ekereziya Katolika kahereza kumara ubwire bwingi nahumura ombutongore no konkani ngumiza mukore mu y'Ekereziya n'etare miki nkoko hangara kumbasa kandi kwiza kwanje hano ya kashishaka nico nayegamira munonga nkoko wagamba umushiranye neka ni no mukazo wanje Twiine abana bitu tugerezeho nitukumbe kizina nkeka kandi kanyonko umuntu nkoko cyose kirugambwa wari umushija ine obujunanizwa myanya targemwe no ranzi nyuma umanya ko yine kije ekiri kumuhimbi ekiri kumutera amanago nicyo nteberwa nakake ukugama gwaga gamana ganja ginjira oyireho ruhanga ubwo nkwasa konko mukazo wanje akora umurimo mwinji munonga umukubaho kwa kwentureje yanje mbere nyenda kushemererwa kandi kugira ngo ndahanuye bwa kandi nkoko wagamba okugamba aha muntu mukuru munonga tumuri inkore yonga nangwa tumuri na Uganda yonga tumukereziya Katolika yonga nangwa cyaro cyabumbire mu yazarigwe ninga muri kizuye yabe natura yamakagari no butura bwekaye konka umunsi yona muri Ekereziya Katolika wahumwire Paul Bakyenga obwa hatu takiri magara genseji bonka koko wamushoboreraho owensi yone ryune ne yinemera nyabwanje ninjya tukumucurura ne mwinemera ahabo kuba buri kintu ubwire bwacyo muri Bakyenga ruhanga ubwire kubakire ira umyaka 1924 yaba kumunda yanyina kandi yazarwa yatura yakora kuko abantu bana bakurana kandi umuterekana sanani yera kugambira abantu barakutureba ngo buryo umuntu ari okwe nazarwa okwe akurokwe yakurigirira mbamzire yakurigirira yakurire
yakurigirira yashomire yakurigirira mbi yarabirimo yakurigirira imirimo yakozire buri umwe aryokwe nana umurisa bakenga utakiri magara genseji nawe rahanga kamuhango kwe kandi akuzurukwe nicyo rukurebera tokagira geranisa we umuntu ngo mugeregeretse n'ondiro abo kuba aryokwe nkanyo tokagira buri umwe aryokwe konko umuntu twaheza kwemanya ngo kubaho kukwiye no mugashomu omunsomo nicyo nuko ija kureba nakora ibintu by'umugasho ibyo buryo o kitinsa omurisa bakenga kwihazarwa ibyaturana tebeza urugero rwagenzire imirimo yakozire nawe wenka umucishanike abantu tubakarimwa kumwinamira na no kumwijuka abo kuba umurimo gurhanga yamutumira gukora umunsomo akozire mweno uko kuwagamba murisa bakenga takabiri murisa akazarwa 2024 nko twagambire ningo ko nanakigambire birashatura kimwe kwezi kwa mukaga kandi abazirebe Spriano kamuza na Maria Gakivayo kamuza bamutomagara genseje yazagwa nabandi bana nko buzarwa ukuntu kwayo kuri konka yije yakora okora kwe hatu yije yakuruma ni unyadini kundi dini yazo mu seminario yatandika primary nyine yazo mu seminario yije yagumizamu yazo mu seminario nkuru konka kwe yago mu seminario nkuru ya Katogondo tia biza murisa yamushaba kuza kushomera hiyo Scotland. Yes, hati ndiyagiro akagenda kaza from kandi kuyarigiriro kugija kutunga umusaserdoti ebiri 11 nko kuja kutunga umusaserdoti akabutungira mushanga omukwezi nkoko okwafiririmo umukwezi nkoko kwafiririmo akatunga umusaserdoti akabutungira mushanga kandi umukitinisa kingi mwene nuko yagumize muri gendo rwo natugambira ngo ahizoberi yahitungira mu busaserdoti no bishop kakubici wamutungise abo saserd no yaheza kutunga ubusaserdoti bishop kakubi kumutuma kugenda kuza gukora ubwa nka chaplain wa Antare school omwazi yogu akamutungisa ubusaserdoti yaga yamutumiraho kugenda kuza gukora abo chaplain aburebereza bw'imitima umushumba ryantare kandi yagenda umuntu yakora nko muhereza umuhuruzi tarabanze kuza gukora amaginyi go kwesima na kusima ruhanga abo kutunga ubusaserdoti yagenda yaza gukora mu rumogo ako niyize kuja kuruga kuza kuba kumutuma kitari seminari kareta no kuja kuruga kandi kugenda kuza kongera kushoma ayiyagiye kurigirayo then naija kuja ayiyagireyo naija kuja kuba chancellor witwari naba pastor coordinator no musaserdoti utakakoraga mu parish taragira mu parish name takazaga mu parish ukora mu parish akoze mu za seminario yakora mbundu buhereza yes akuri yagire nagenda uza kushoma kandi garuka yo kushoma yatungire mukuru munonga yo bwegise mbwene bongereza Scotland na hatoku kuyarigireyo nuko kuja kutumwa kugenda kuza kushomesa aba seminario gabo na n'urugendo rwo nuko yagumizemo no kuja kuba rector wagaba then niyize kurga natunga obo natoranwa papa kuba bishop ko agitana
naitwa the bishop kwagita omuhwezi omuhunguzi wa bishop rukuba ari omuntebe no yize kuja kutungira kwasirwa urukundo Rwanda kirana na mwenda anyway hata nadingambe kigufu kiri amagara kwiyizire kuja kwika ahitembezeri amuherwa byona nukwija ku nkunda ukuyarabire story yanatebya hariho buyayikorera akafarasi kurwo wabo bumbire nebigere akaza zibanda akarabaza bwejuka yes ejo story kwaba naditebya uhura ne kusane sasa ene sasa konka bukaburyo bwiro no moment yanasherure kintu yanayende kintu narabaho nahona hari kubasa uwo murayini yenko bunyadi owabe nasherure cyo bunyadini hata urugenda karugenda kandi yarugenda ruhanga yagaraka yamwetaba yamwikiriza yaruheza kandi yaruheza akarwana yarusinga rutayemuka mweni yaheza kurungi yatabaruka hati urugendo rwona yarugenda kandi turwamfera busha no yarugireyo no yizere kuba kuza kushomera bari kutuma za seminariyo nabo yizere kurugayo kuja kuba ahabere bishop no bishop kwagita nk'umuhwezi nahi yayizire kwebwa bishop nahayizire kuba archbishop wo kubanza witware nyamuhango ryambarira herumaganda matware atura ry'umubaza ruhanga archbishop bakyenga tabundo takamburuze kize no muntu akutangaza rumuntu akutangaza we abe nakoreba yonka wakoraje akumanya ko ryakoraje kandi aje kwitizi nakoraje utakari umugambire no yakuba ari umugambire arumanya ryo ebyo kujya atinka kureba hima akagira yakureba biri yakureba tokoreba ati bishop bakyenga ayina abasacerdote bingi kandi buri umwe namumanyi izina ntabamanya namanyana n'abashomesa kandi tukubamanya ko nabakunda ari ibintu bingi ebitukwetaga kutanisa abo kumuntu abasa kumanya konka muri yo kuma takufanya obe no kireba ukitibende kibaho nko musacerdote yafu sacerdote yafu archbishop bakengoro uko yakwatwaho aratashemerirwe akwatwaho munonga yagumana tuisia ngo umusacerdote twakufa nta hafire uruganda ruhango munonga abazi umuziro w'umusacerdote akifa ayisia ngo umuziro wafa tafa w'umusacerdote ogwe nanka konka hafa umuziro w'umusacerdote wabona so cyo chikore akakwate kahango akayine naba sacerdote be nabashomesa be nkito washomesa kandi cyo kikakirengere kikakirengere ni manyanga nabari kumuhungurira nabo bari batkunda kandi batfaho konka abantu bakushansa umurigo gwabo cyo natandika kugamba abantu bakushansa umurigo gwabo mbenu naho ntashikira kumura obeno yana ari umuntu waruhanga nayihayo nakunda ruhanga nakunda abantu be nabafaho ari umurisi a good shepherd and ikintu kwikiri obeno kirebera no kwabena banagamba nabo umuntu yanagamba niwe oreba nakwikahiya nafaha cyoro kandi teche cyonka obeno ranka archbishop bakyenga yanayigesa ekigeso ki passion nagamba narra yaitegeso kushikana rensia tishtar umwanya na manye byo nico rukurebera abira natamu emfumu nyingi z'kinyanko nyingi mwene zo kwata hwitu nkabanga efumu emuguturo emchoboro ibyo kureberaho byo wabo mu cyaro abirete
kandi ore anabereta kutari kugira ngo nko muntu ko ngwakahurra we nabyemanyira obuhingwira akagamba ahafumu y'ababembi 10 no Bible netugambira nkuba Yesu ko yagize ati mwakizwa bagenda konko mwijagirata yagaruka mwene akiza kugama ka kigambo cyo kwikiriza yaguza kugambira wakoraje yaza kugambira ikigambo cyo kwikiriza oranga takigamba bugamba ngo agambira abantu bagira kwikiriza konkano gomagaragiye inatura. That is the very life he did. So mbwenu iwe nkomushija mukuru ombintu byo kusiga izina no teka itwa abandi abato twakozire iki tukurebera muri archBishop Bakyenga hakabi twakozire kikwenda nito tugira izina ryo turi bataraho abantu bashashe ninga batutoye hati icyo kubanza no kukunda Ruhanga ebintu tubasa kubikora kurungi munonga kwa Ruhanga twatamwine abo kwa Ruhanga n'uwo mukama wa byona n'uwo mukama w'ubwenge n'uwo mukama wo kumanya n'uwo mukama wa magara ni kiranka ikintu cyo kubanza orahuriye abantu bahereza za speech yaba barukuzika bazire babo yabahi ora barukugamba ngo abazire bitu ningo muzire witabe nakunda Ruhanga haza umuntu rukunda Ruhanga na nibindi byona nibije nangwa n'uri yakubera izina ryo rukugamba abo kuba rukunda Ruhanga kora kuri gushoma na kushoma kukora kuri gukora akatunga naje kutunga kora kuri okwe hayabwa abagenzi habwa abandi bantu naje kukikora mwene cyecho nani kireta nk'ikintu cyo kubanza cyo kunda Ruhanga ikindi kintu cya kabiri ubwo hatuye no buremezo mukora akoraje yizere ikigambo cya okwekunda okwefo mbwenu yani cyeta cyo munongereza yato akweta selfishness ntibasa kutaha muje konka individualism mbwenu umuntu kwemanye okonka nebyanje okarya hati aba bantu okureka ikikururo cyo rugamba okureka izina to kuguma wenga noteho inabandi nujuka kumanya ngo uko ineka abana banyu bini mugaboki no batwazota turabataniwe no kandi nabandi bantu abakuyine narabo rukora nabo ninga abakukoresa ninga ba bonda echa kandi okora munonga Ruhanga na eje mukone yatwerize n'ubwenge bwe yatwerize akabitwereza ngo tubeho Bible netugambira inshura ya 2:15 umutabo cyo kutandika ngo Ruhanga yatwara umuntu wiyahangire yamutuma umusiro gwa Edeni kuguhinga no kugurinda nikwata munonga omuture yitu kumanya ngo tuyino bujunanizi bwo kumanya bwo kurinda ibintu Ruhanga yatwerize kandi tukagaraka tukabikora kurundi kandi tukabirekaho norebo bwa hati okoko nyimoko seri warga makenke harakatari baketa koranori ato Ruhanga tiyokoreye kandi waba koranori izina tokurusigaho no fanari no janari nango ubona neco kuzika nicyo nishoro kurebera hati kuturuko garuka hari archBishop Bakyenga obuya izo mu bwembezi akahungurira mugenzi we muri nanka John Baptist Kakubi awargira umagara genseji nawe akakoze muri yogogwe konka hati wareba nk'abasacerdote kuba ibintu biyongera itwari ryambara tiri n'abasacerdote abo kuba archBishop Bakyenga akareba ngo nicetengwa kutendekwa kwa baseminariyo mbweno muringu guyatireho gwo kwera baseminariyo kutendekwa bakija bakarwa basacerdote
kandi abasaserodoti barungi amakereziya hati za parisho mu itware ryambarira ni nyingi kandi abantu batagumirwa umukuza kushoma kandi kutari kugira ngo nyingi konka nundi nungi nikimanyisa ngo na nomwoga gw'ubukristo abakristo nk'abakristo korte irhayi haterya higuru nico rukurebera nk'ibintu by'abanyadini ibintu religious congregations anko mu itwaye ryambarira hati nzengera umunonga mwe korwe kandi n'abantu bakunda kuzumbunya dini kurwo mu abo kuba hinecho bakureba ababebembiri hati ko nenda kusiga nkuko wagamba izina hati ibyo bikorera no yehayo no fa abandi no bakunda no kora nabo no amherwa byo nako kubona urwo magara genseji naranga takwiha mugaro n'abantu abokoze nabo ninga bokorire ninga nabo twakwiha mugaro hari ikigambo ikindi tutekateka ngo nacyo twetaga kutsiga nyuma ikigambo cya kanchete ikigambo cyo kwihayo ikintu cyo cyorobi umukuru umutebekanisa umuntu kwihayo ko umusaserodoti n'ikintu cy'amani umuntu kwehayo sacrifice commitment icyo kigambo ebibwamo ko kwabigamba ni kirabundi ko Urungereza kutaru I mean ko kwabigamba katubitwa retio konko umuntu kwehayo twagamba ko koresha nduke akakwata umuhanda akagenda kuzaba zabuhejuru kuzibanda tumuri mugore nyondo ko rihesha nduke nkarugibanda nija buhejuru ndukoza gukora ubutumwa ruko mu Rwanda kirane ibiri pastor wako twaruga motoka yitu yagumu yitemena barya cyangwa handa kuri waruga muri ibanda deno kurwaho twayokora shanduke zanje shanduke yanje nabagenzi bitu kwija kwikabutare twatakweraga ngaragara hati ibibona hatu muri bakyenga ubwo umuhanda akakwata kandi ubu twayituruga obudikoni akabutungira uko ahero hari ibintu by'abantu bakwe bari kugira ngo nyo ningumana n'abantu baje hanuye konka no manya bibune tugira ngwenju mayenga no kwebeta gwire mu itaka kajunda temera kandi terwa mu cyangwa so wano yenda ngo izina rugumeho no yetwaza nkenju mayenga ahabo bantu wagamba umushomesa wagamba ikintu cya sacrifice okushoma ubusaserodoti is another mbe nakono kwihayo kwa mani kuza kuburabamo no hetenge mbabazi bwe kureba ngugu wakaburabamo yashoma abo mu dikoni yaburgamu yabo mu saserodoti ya bishop ya archBishop ubundi yagire sente nyingi abantu bamuheberabo ubundi ubwe akabire nango mwenke sente zimutizamani kunka kureba ngo yargaho yahendera atine kamogo abantu bakumureba nko musaserodoti nko kuyatandikire ningira ngo n'ikintu cyo muhendo archBishop wagamba acho kugira ibintu icyo kugira ibintu manya atuwe nka archBishop akabi yine byona ati yakwena cyangwa yatire ndikiye icyo kubaza ine ruhanga kandi para ine ruhanga nuwaine byona echa kandi aine abantu tubedini yebonka konka ine abantu nkato wari abantu abari kwinamira archBishop bakyenga n'abantu bingi mononga nangwana n'abatine dini ijo kareba mukuru w'abasalamu hanuya arikumuhereza ubujurizi hano mu Rembo rwambara district guard witubambi arikumuhereza ubujurizi kandi kuki ijo ninyesika no mwaka 2015 obu yaje kuze imyaka 25 yobwa uyahise muri imyaka 25 yo burisi
akashozi nyamitanga bakatonene kakaba kandi okoro kano bireba taroho mwembezi wedini edijo otarizire mnonga ebi byona okorugamba kesente akabe nabasa kugira nyingi azigira nyingi munonga konkashe abo kugira ngo no omurisa nabanza yarisa abona kuri esente na yazigira zikamuhera kushomesa abantu bantu zamuhera kureberera abantu bantu embabazi zabakenga wono mumanya embabazi wawagambira kigambo tema ya nanye ndakigambe kurungi habwe embabazi yareba umuntu wena nahura ya musasu no inamana notagina kandi nicyo rukurebera abantu bingi batine mani barakumuhika kandi tanishonga yo kugira ngo n'abakatori kiboga kandi tino benahika archBishop bakyenga kargayinga ngaroje kandi abo kwabe nakugira ngo uwera hanga byona na muhereza cyabe naswe kira kutugambira ngo rukuza kushaba hanga atakatwara kantu kaki atatwara nkakajerekani twari kidomora yes akutere mwo kwijuze twari drum ikaturire abari ahasimu wakubana ndakugamba nitwe kandi noja kuteresemu nogira icyo wagamba nitwe nogamba aha kugira icyo wasiga umuntu iwaho ruwena mwe banywani bitu abakutureba ukore namani kugira ngo ugire legacy ugire impact wabo ruho nangwa utachiruho Twiine aba MP abayebaroho baryoko ba kansara ba chairman ba LC1 ba headmaster ba kawo abakozi Twiine ba umuburizi ningo mushomesa wekerezia nkogo mwahure museseredoti Twiine nyineka impact no koreha chairman wa Bakakakwezika impact no koreha okwenyense ko ruburuho ninga izoba ryo rugenda niwe ukazumukishani kecha witinsa Paul Bakyenga icyarumu kurra abantu ensiyone nemuzibwa nemusasibwa twaferweki no kuteresa muziro mushanju uziro mwenda munana mwenda mukagemwe ishatwemwe ziro mushanju ziro mwenda munana mwenda mukagemwe ishatwemwe mwebare kwereza mu studio ego niwe ninge twayindisiwe azana Lazaro ndumukama waje ni shago muteri ya bishuwe wadi misoro bugamba tavuze kaso abari mu nyisingiro kandi mu bukangaje ego bambo munyabukangaje kureka kandi reke nabagambira mwebari uko no kusomesa ibyo kusomesa aho nabade twegeraho nebigambo bitureba nane munsi kutwire mu nabe bwabere bitwegesa konka abareke doreba abashije bageze abashije kuruzo cyabo abasigire birebekireho ubwire buturumu wahati ya mwana wakuvekana za program wana kugira ngo abantu 10 basigire kintu ketu ugire ngo tubatigaho agara hango murendo guturumu Twiine Twiine ebire buriya abazire ngaba basameraho bakasinda abantu na hatabirobu abakozere bakabine batireho kokapa abantu rero mu government n'ibyo tamburamo nore muri cyo cy'intu ko kokapa hapo mbona nshaba ngo ahatiri intebe w'irwe na tebe suko ine tambura abine kibino horamba y'abakwase kuki ngo muki wogire cyo wareka uretse wizina igire kiyatambuza uretse wizina erine bintu uretse wizina erine bakafaryo nyete beragire cyaba izina n'urusoro mu dakikitano wese kitire dereva abo wese Twiine pregaranga ya twatera onore abakire bakarbombo bembeze bwabo bwo hamre yabo ibyo bijya yago mohotyo abafahoro ya izina yarekaho namwe n'umwana nakugira izina kokani instagar cyo biteza kwa program ngo mbekitwe z'abanyarwanda bezire namba bashaba kuruka ranga tatire kana tukarikiremo ukaba bambero mishamwe bari kuhereza yebare munonga munywani witu kuterera ukwe umurubukanga kandi tukusima munongo ryo muhuriza witu wamani kandi yebare munonga guma ahativu kandi watwereza na nebite isobirungi
ku tushimire kutwaza ondijo ori hasimu noja gamba nitwe nohereze kitekateko ntabasa kubaho ki waza kusiga legacy. Yes, hello wanje. Hello gambira higuru kandi uze aharubajwe TV, hari na TV yawe. Hello gamba tukurire. Hello yes gamba. Jo ti sumu yagenda ndijo wakubarya sumu kandi ukagamba nitwe ukahereza ikitekateko cyawe nubasa kusiga. Hello Hello gamba tukurire. Amazimana inaba horera mwe baromura amabirizoba ninyeru wa Bukare Jackson na Tera Zimbabwe. Yes umama nagura konkora nyangu TV yanye ine network ndime mehuru wakubi umba wakumurije kushikora mwene wambe twashasha na witini saporo wakenga konka nicyo kwega cyango okufa kubaho bito muntu ngendo gira icyo wasiga mu bantu bona agira abantu abakurikiza kandi abafitamo ubwenge kuyamba mbere byo misha abantu kugira okuba kurira bakakwesiga amino ngati nkaito abantu abashaka kura mu mazuma jeta mu muntu kugira icyo wasiga amino ngakagati y'abana bitaho mu kayi natwe kachita abantu abarana bakuranga umwakoraga nagikunge warwo umunsi wabase kuba bariniwe rero bakunda muno kuko yangu netu wakayanye ne urwako wigenda mutya abantu bicyo bifo kumurimbara nahandi bona nimbara mutyo mizari ya mukamoyido tumukawasi yebari umwamiru wa Bukare kandi kuterera okwe umursembabure ondijo ryasimu. Hello yes wewe arikuhereza kandi wewe arikuturetera na Emmanuel Asiimwe matiko gurupe kaburijore baryaho mu kibuga cyitwa cya Kamwengo mu town henyine mu kibuga cyanyu cya Kanungu. mbone n'ikirungi umushija witogwe His Grace archBishop bakyenga aha bwo kugira ngo azire ayimwe abanya-Uganda kandi buryo muwe nabire namwegeraho okugira ikiyamuyihaho we tushasha nawe kureba ngo bunda kugireho ku Karuhanga amuhumuze kandi amutwara hamutikatikire nibari neza nibari mnonga umugusi waterera aho mu kibuga Kanungu mu rurembo rwa Kanungu ibari mnonga ondijo oryasimu. Hello mwami Asiimwe abahurira abantu nabo abaterera isingiro wanji naratara wa harwe yeso wabharwe na ikinyagire archBishop bakyenga kugira kuba kwereza umurimo kafano umurimo gukore no bwesimbu. Yes kandi umazima akore ndeze n'abandi. Yes kwenda ngo niwe cyora fune genzo wawe na wakifune akuba ko kubura kwegesa abandi wagenda oba wagenda nabyona wagenda mbatera kugira ngo the richest place is the graveyard. Umuntu kufana ubwongo wawe kafana ubwenge wawe tahireho bandi so kurigera remboze bagambare archBishop bakyenga norangwa nahendeza na bagenzi be so niyo strong legacy yasigireho imnonga mubare kuhereza yebare master military hariye mwaho umurubharwe niwe kandi kugamba nitwe kandi ukatwereza amatsiko kandi ukagira n'icyo wayega ahari uwikitinisa umugenzi Paulo Bakyenga na legacy eyitwa kutekateka ngo naje kusigira ihanga
nasigira diocese ya Mbarara diocese ya Mbarara yonka ekaye icyaro cye na nensi yona kandi iwe no mwegeraho ki no mwegaho ki umukwabe natwazaniwe ko ruba wargira mu magara gensi kandi ubeneregase niwe yose gireho undi jori ya hasima. Hello hello turiya usebo iraho kace ahariho na TV yawe. Yes gamba tukurire. Hello waza kutere simu ugume oyirireho kace hariho ne na TV yawe amaranzi gesimu gareke kukwatagana naga TV kandi tukabura kurzana nikwereza kirungi waheza kutera kandi twena tukakwatagana niwe. Umwami Emmanuel wahura abante barugamba mbenu gire chiwa bagarakamu ne chiwa bongereraho ekigambo cya archBishop Paul Bakyenga abe cyabenda kirakukozesa oyiro kiriye cya engenderwaho ye ya hata kigambo cyabenda kirakukozesa wamushenga Yesu nubwo bunaniki kandi wamwehara nubwo buhemuki kurigera mu kugamba kw'abantu kubantu bagamba mu nyo kandi yenzire kushaba ngo watwaturyaho kusiga izina namazima najya ngo twetaga gukorera hamwe konka tandikiro wawe twetaga kutandikiro witu eke yitu eke yasimwe eke yakoraje erigeta no twaza utana neke igiye ikayanyu nkawe okwaye na twazana neka y'abasaserdoti n'abanyadini n'abakristo abana banyu nibahora nibashemererwa abeke yawo yanyu nibahora nibashemererwa kugira ngo bakazarwa mukege yanyu abo kwa cyane kibashemeza nikimanyisa ngwizo barumwe wakubotara umuntu ebintu byeke yanyu nibigumamo abana umukazi wawe nahora na Asiimwe kugira ngo niwe wamushwire niga kashwerwiwe nahurira nikimuhereza ikitinisa nahurira eke yanyu nehurira erije okugira ngo uruho niga batenga ngo obe warugaho ninga bagira ubuhumure wasiba heru wasiba watasibiremo nyabwanye nitekateka ngo twari karire ngorwo rwa eke yakoraje eke yasimwe eke ya nanka ya military eke ya nanko yatekateka kigambo cyo kugira ngo orhangantiro munsomu ya imperizor mirwa begesibwe ngumbone kurukoresa kuombeka ekigombe cya ruhanga no turukwa takiri magara genseji izine ryerta nirugumo nitekateka ngo izine turukwijuka Owetin Sage Bishop Bakyenga kwa era bana yegesa ekigambo hyumatima okuru na kukigambo muri nyankori hyuma mbwenu no muntu kuboine nketsha chama mbwe kama sheme kuzaha kintuka chamiraho kwa era bana natebeze kayi natebeze kayi ohorota kwena gwahize Eki kintu nekintu kikuru munonga abo kwa abantu bawe ntibani kibahereza no yetaga kubahwera kikahi omanye gukwirira hari izine yuko za kuryombekana nagamba ya kigambo cya kora n'urya noja kumanya ngo nobora uryo kurya rahanga yakwiriza umugisha bwo kurya konka norya ebyakwerize ebindi no kwera kombeka abagenzi bawe kombe ko ruganda ruhanga nabona kukwatira konka no shanga umuntu hatina yuhundurira buri kimwe nakiteki buri kimwe esente nicyo rukurebera umukomonsomu nibagambe bigambo corruption nibagambe bigambo ko mbona muri ngo
so okurigirira mu kubana bagamba abantu batera amasumu be bari munonga okwatanisa urugendo rwo kusasubwa itware ryambarira kusasubwa Bishop Lambert bino mushira kusasubwa abakristo bitware ryambarira n'abantu bona abo kuferwa muri isogo konka nanitwe Yesu akagera ati mureke kuncurura mwecurure ni mwe n'abana banyu konka reko kutaka bukucura reka kubokora reka kubokwehayo okukunda kuturukheza kunda twatandikira amakagi twatandikira abakazi bitu twatandikira abashira bitu twatandikira abana bitu tujya kutwera okwiza kutwara kundo kutombanda bantu kandi kuturukheza kutombanda bantu nicyo kintu kije kutwera gukora tukareba turukora nibirugamo ahabwanye nitekateka muri kikuru mononga kandi twahikarure ngorwo twe twakwa turukurgumunzi because man is moto umuntu nayize nashyuye nagira ata nafa konko buwafa wasiga ki ezefu mwezi bayene bacwa emanzenesi gabusha omurano gusigijuru yakashenda reke zo tube tuzirekere ngo ncwera nezari kiryambe banga reke ncwera ezari ncwera reko murro kugora yagwa kwasiri bugumize mu gusigo murro mutahigwa kandi gushaba uhendere kandi so nyahabwangi hata cyo kwaza ngaruka kwebaza okunyeta kuja hanoya omukiganire iki konko muri ugo mutano ninyenda ku nanye kwatanisa n'abakristo bitwa yambara okumuriza omurisa witu Lambert bino mugisha archBishop ikintu kityo cyoro okuferwa mugenzi we atugambire ngo abe yarugayo just yarugayo kuganira nawe no kwikirizana ngo wazo mwirwaro hati okuferwa kutyo tukoro abi sacerdote bito yambarira tuborubirwa hati nko twatwagambira ko ayena abatwaza ko ariko muzire wabo baferiro konke kinakushabira kukiraho abasacerdote archbishop abakristo abantu baruhanga mwena tuongere kushabira umutima gwa umurisa witu atabarukimbwe Bible Paulo natugambye atindwi n'urugamba rurungi kozere mirimo yanjye nagikora impaka zo kwiruka nsingire naziheza ikintegerize n'ikirukujwe ko kirunga akanti nyenyenga nababona so niyo nitekateka ngo ikintu cyukuru munonga ahabwo umurisa witu tuhirwe bande archbishop bakyenga nanye ni kwatanasana ne bandi bona okutengera icyumuro kirungi kandi ruhanga icyo kirunga kikujweke icyo warwanirire izo mbabazi zo wagiriye abantu icyo bibiye byo birungi biwatwegise reka kwembere izo rukunde yiwatworekere ekwembere kwa juru munisho ibare munonga Sky TV irakariye abantu yebare umugurisi Emmanuel Asiimwe kandi wabireho umushomesa mukuru mu itware yambaro mu miringo etari yemwenemwe kandi wahumwire niwe kwija kugamba aha muntu wena uri kubasa kubaryo munsi kandi okwarisiga ikikururo yabatarho tushasha tukurebera aha obushitinsa Paulo Bakyenga tushasha nihangariyo na tushasha n'obushitinsa President Kakutayore Museveni President wa Bwihangeri ogwe n'umuntu mukuru ari alevo ye muntu wamani tushasha na obushitinsa Bishop Lambert bino mugisha tushasha na ba bishops bona tushasha n'abaseserdoti tushasha nabekaye abarumuna n'abakurubena n'abana bari shento bonyinarime bo n'abantu becyaro cyabo babumbira bambagwa babahona tushasha n'abanyambarira tushasha n'abanywanu be kandi tumwendeza ecyumba cyurungi Sky TV irakari abantu otargaho Sky TV irakari abantu
Umunya-Uganda mugenzi wanje otwirokenera byo kwerinda omu business yawe omu maka gawe ahikorero ningo mu famu yawe aba Jobite Systems Limited nubo kigarukwamo. Jobite Systems Limited n'abahangu omu kuretera za CCTV cameras ezekika kya higuru ezirukosa amashanyarazi hamwe neza solar bine electric fences wifi doorbells hamwe n'ebiranga kabi alarm systems hamwe na za gate eziri automatic na nezirukwigurwa amasomo ganyu otakutegana n'abakumi. Jobite Systems Limited bine computer accessories zone biometric systems video doorbells hamwe na anti-theft alarm systems ahabwaza supermarket. Jobite Systems Limited tubarikoma kuguza konka n'abakugu omukubi installinga aho uri kubyetenga binente konkuru omuri Kampala ari Kampala Plaza